Dumelang ka lapeng, ke a le amogela go Semoya ka Gogo Magabo. Ge le gore ke mathomo o tsena channeleng ya rena, re tlo gopela gore o subscribe, o like channel ya rena, o kgotle le the notification bell. Ke a tshepa gore le tlo ipsina ka taba tse ke le tshwaretse go tsona mo go Semoya. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya this week. Re bona rona tša bophelo di re tshwaretseng. Ke na le the 7 of Wands, ke na le the Strength, ke na le the 8 of Wands. Okay, mo re tlo bolela ka tša mešomo, di-career, dithuto tša rena, di-business tša rena, di-partnership, jwale le jwalo. Okay, so beke e tla ba beke le gore o ka ba busy kudu mo le re šoma gona. Ge e le gore na le business ya gago e tla ba busy this week, o tlo kgotša go šoma ka thata. Mohlomongwe ebile o na le nako e la o khutša. Mangwele a gago ba bolela ba re ba bona gore o šoma ka thata. Ba buša ba re ko dumela mo bathutse a go lekhumo le le tšwa go gaufi. Go šoma jwalo o se ke wa lakalela go ya mošomong wa gago, because gopole gore nako tšeo bo o sa šome o nyakana le mošomo o ile wa kgopela wa re ke nyaka mošomo, jwale ba o file ona mošomo ke o se ke wa ba le mokgolo wa go lakalela, mokgolo wa go complaina. Ka gore go ntse o lakalela o complaina ba tla etša gore wena ga o thabile se ba o fileng sona, ba tla o tšea mošomo we. O gopola gona batho ba bantši ka motle ba ile gore ga ba šome, ba na le thuto tša bona mare eupša ga ba šome, ba kgone go hwetša mešomo. So appreciate se o nago le sona, se o file go sona, dira mošomo ka mafolofolo, rata mošomo wa gago. Okay, ene ba buša ba re o tšwele pele ka o šoma ga bohlale, o se ka kgwetša o ba motho le wa go goga maoto o swantše o dira mošomo wa gago ka baka la go tšwafa go ba gona go lakalela. Ka re go na le nako e le gore o tlo kgwetša le gore go na le dilo tše le di a nyakega ka ra mošomo wa gago, ene kgwetša mošomo o tlaletše go le boima o sa tsebona o thome ka o fetše kae. Ene go le ka mokgone wo go ra gore le batho ba ile gore o reporta mo go bona go ba di-managers tša gago ba feletša ba sa thabela mošomo wa gago ka re wena ga o sa bereka smart. Ge e le gore mošomong gona o ka o sa thabe, o ka o sa rate mošomo wa gago, then bolela le mangwele a gago o ba kgopele ba o fe se wena se e le gore wena mohlomong wena o ka ba e le gore wa se thabela. O tlo no tšwela pele ka o applya gore kgwetše mošomo le gore wena wa o thabela. Ge e le gore ke business le gona o tlo dira ka yona tsela ene uwe, mara mohlomongwe mošomo owe o filweng o no o šomagane jang, o no wena o lakalelang ke mengwe lwetše ke tše dingwe goba di-challenges tše le wena o swantše kopana le tšona ka ra bophelo. Ka tšona di-challenges tšeke o swanetše o be strong, o phase di-challenges tšeke, o di hlole ka baka la gore go se no di hlola se o tlo go se kry-a after sona se o nago le sona gane jalo ke se se botse. Mohlomongwe this is how you need to learn to be strong, gore mohlomongwe go na le lesson e le gore swantše o e lene ka ra mošomo wa gago. That is why you are going through what you're going through right now. Ke na le the Knight of Pentacles ka ba le the 9 of Pentacles. Mangwele a gago ba re go na le tše di botse tše le tla ka ra bophelo ba gago, beke ka se fele o se be le tšhelete ka ra bophelo ba gago. Maybe tšhelete ka ba salary ya gago ye le gore e tšwa godimo ga mošomo mo botse le gore wena wa o dira. Ka mehla e re go o kry-a salary we o leboge modimo, o leboge mangwele a gago, o bontšhe gore wena wa leboga dilo tše di botse tše ba fang tšona ka ra bophelo. Go ntše o leboga ka tsela yeowe ba tla go okeletša. Ge e le gore o ka kgwetša le gore wena ga o thabele salary ya gago, mme bo na le dikoloto tše dintši, mohlomongwe ye ke nako e la gore o thoma bolela le mangwele a gago, o ba botše ka dikoloto tša gago tše dintši, o ba kgopele gore ba o thuše, gore ba o fe bohlale ba gore na o šomiše tšhelete ya gago jwang, tšhelete se ke ya phatlalala. O ba botše gore wena ga o after material things, but eupša tšhelete wa inyaka ka baka la gore everything mo lefaseng le la tšhelete
e šoma ka tšhelete gore o je go nyaka ga tšhelete gore o apare go nyaka ga tšhelete gore o be le motse go nyaka ga tšhelete gore o be le tše di botse ka ra bophelo o nyaka ga tšhelete o ba botse gore ga o kgopele tšhelete because o le greedy no ga o kgopele tšhelete ka la re wena o sa kgotsofale no o kgopela tšhelete ka re wena o nyaka go phela bophelo bo bokaone o nyaka go fa bana ba gago bophelo bo bokaone go tlo no ba le di-challenges tše mmalwa tše le gore o tlo kopana le tšona bekeke go na le batho ba e le gore mohlomongwe ba ka ba nna lekgotla ka wena mohlomongwe o ka ba le di-arguments or something wena le motho mo la se kwane ka dipolelo yes o tlo e wina this argument because the universe is on your side because wena o bolela nnete that's why o tlo e wina this argument but it tlo share a mark in your heart e tlo šilafatša pelo ya gago ka baka la gore dilo tša tshwana le dintwa dilo tša tshwana le di-arguments dilo tša tshwana le lehloyo ke tše dingwe tša dilo tšelo di tliša lefifi ka ra maphelo a rena o tlo make sure gore o rapele go tloša yona this feeling ye ya darkness in your heart o tlo tshwana gore o rapele gore whatever e tlo go diragala e se ka ba ya affecta your heart chakra e se ka ya tliša lefifi on your heart chakra e se ka ya blocka heart chakra ya gago ba re wena ba re e ba bohlale ba re go na le di-arguments tše dingwe ga di nyaka gore bile o di-entertain tše dingwe ke meleko ka mokgwa e tlang ka gona ke di-hexes ka mokgwa di tlang ka gona ke di-spells ka mokgwa di tlang ka gona ba dira di-hexes tša bona ba di romela mo go wena gore someone a go provoke someone a kopane le wena a thome an argument le wena gomme ge wena o ka entertaina gore a re o fa batho ba le ba dirileng those spells o ba fa maatla o fa ditlhare tša bona maatla so gore a re tshwantse o be botlhale o kgone go bona gore ye challenge ye ke e le gore e tliša ke di-spells e tliša ke meleko and then o bone gore okay ye challenge ye ke e no ba ntho e le gore e no diragala naturally ye I need to act on it goba ye challenge ye ke ele ye le gore e tliša ke motho e le gore o a ntelela ga ntlhomphe o mpone jale ka pampiri goba jale ka letlakala then ke swanetše ke dule fase le motho ke mmontšhe gore o swanetše a ntreate gabotse a nrespecte jale ka motho gore a re o bea leto fase o bontšha motho gore o tlo ntlhompha ga o tlo bola lena ka mokgonong ga o tlo nnyatša ka mokgonong so gore a re swantse be botlhale ge re tla go di-arguments goba di-challenges goba dintwa tše dingwe ga di go nyake ke meleko fela kgaogana le tšona ke na le the King of Cups ke na le the Four of Cups gana mo bekeng go na di tele gore o ka ke kwa o le bodutung mohlomongwe wa go kgwetša o fila o ka re o kwa bodutu o lonely maybe ga o in a relationship and o feel gore I really need someone in my life maybe o ka re ga relationship mara o feel o ka re your partner o busy too much maybe o be ke motho le gore o bereka too much o bereka ka thata ke motho le gore o pay attention too much to mešomo ya gage than go spend some time le wena maybe o tlo feel o ka re gona le bagwera ba ile gore mohlomongwe ga bana nako ya gago goba a member of the family le gore ga ana nako ya gago o ka re wa o ignore or something ge le gore wa tseba gore ga ona anything a bad ye le gore o itirile mothoki o ile gore o feel ka re wa go ignore maybe ke nako e la gore o nne le ena fase ko rena kgante go diragala eng maybe this person a se gore wa go ignore mohlomongwe motho o na le di-challenges tša gage ka ra bophelo ba gage maybe motho o na le mathata a ile gore o sa šomana le ona ka se sebaka maybe go nna le ena fase o tla go tlhalosetša gorena go diragalang ka ra bophelo ba gage but ge e le gore ga a ready go go botša o se ka mo phusha gore ena a go botše and ga o boditše mo sekegele tsebe o mo fe di-good advices ge e le gore o na le tšona ge e le gore ga o na di-good advices then o no mo kgothatsa fela and ge e le gore mohlomongwe ke tabele a o no kgotša le gore o no kwa re o bolaya ke bodutu
mohlomongwe ke nako e la gore o be le letšatši le nako ya gore o tšwele bagwera ba gago goba le family ya gago le go ipsina mo le ipsina gona ka tšelo tla go ipsina ka tšona le ke entertain ene ba buša mangwele a go ba re o appreciate batho ba ile gore ba gona ka raphelo ba gago batho ba ile gore ba o tlišetša lerato batho ba ile gore ba go hlompha o ba appreciate o se ka kgotša le wena o ba ignore o ya go bona nako tše le gore wena o kwa ka re bolaya ke bodutu mara ge dilo tša bophelo di sepela gabotse ga o ba nyake so go ra gore before ka tla wa accuse motho mongwe ka something goba before ka tla wa judge motho mongwe ke tebelele pele before ka šupa motho mongwe ka monwana ke tebelele pele gorena a na wena ke eng ntho e le gore o e dirile goba ke eng ntho e le gore ga se o e dire ene bo swantse ba o e dirile karata tša mafelelo ke na le the hermit ke na le the hierophant ke na le the empress mangwele a ba buša ba re ye ke bekele gore o swantse o tše thapelo o e bee pele mohlomongwe o ka no dira fasting ya gago ya 3 days or ya 7 days goba le o sa dire fasting ya gago yona bantolane gore o rapele kgafetša connected to your guides acknowledge mangwele a gago badimo ba gago ba le go mo kganyeng e ke bolela ka badimo ke bolela ka di-ancestors ga ke bolele ka di-gods ba re go na le melaetša le ba tla itliša mo go wena e ka tla ka tsela tša go fapana go a le rona wena o kwa jwang maybe ka baka ditoro maybe ka intuition maybe telepathy maybe ka di-feelings or di-senses so o tlo theletša melaetša ewe ba tla go guida kudu ka yona kudu ka ra di-challenges tšeo le gore o tlo kopana le tšona goba e ka ba melaetša e le gore e amana le mošomo wa gago o diragane jalo career ya gago business ya gago goba o kgotse le mohlomongwe ga o šomo nyakana le mošomo go na le melaetša ba tlo go fang yona e le gore e tla ba e amana le mošomo wa gago goba ba ka go guida in terms of dilo tša tshwane le relationship friendship family relationship so go ra re go bohlokwa gore o kopane le bona o bolele le bona ene ba buša ba gona motho le o tlo kopana le ena this week motho o tlo go fa like spiritual messages go ra re mangwele a gago ba ka nna ba romela motho mo go wena motho le o tlo kopana le ena a go botša something this is about your spirituality not your spiritual gift but your spirituality as a person maybe go na le selo se le gore santse se diragale mo bophelong ba gago maybe go na le ntho e le gore santse o e dire wena bekeke e le gore ya amana le your spirituality as a person ba re ga bana taba gore na wena o tsena kereke kae wena o believer religion e feng mara ge e le gore o ka re ga religion e le gore ga ba e nyake goba kereke e le gore ga ba e nyake mohlomongwe go na le meleko ka ra kereke owe goba mo yang gona it's an occult or mohlomongwe a cult or something like that goba go na le dilo tše le di a practiceiwa tše le gore ga se tše di botse tše le gore ga se dilo tša semodimo ba tla go botša ba tla go bontšha go na le tsela tše mmalwa o ba tša go fapana tše le gore ba ka go bontšha ka tšona so go bohlokwa gore o theeletše melaetša e le gore e tla go wena e tšwa go mangwele a gago ge ba e tla go wena ba re ga re go nyake ka ra lefelo lewe tlogela go ya ka ra lefelo lewe ba kgopele ba go guide gore na o ye ka lefelong le le jwang ge ba dira so ke ntho le gore ba dirang ba thuša wena ba leka go save bophelo ba gago ba rata gore wena tsela tša gago di sepele ka tsela maleba e be ditsela tša semodimo o se ka ke kgwetša ka nako ngwe o ile lefelong le le gore mohlomongwe ke di-cult tše le gore o practiceiwa dilo tše le gore ga se dilo tša semodimo tše le gore mafeletšong di tlo go affecta negatively tša affecta family ya gago tša affecta le your coming generation o se ke wa reka dilo tše le gore ga o di tsebe o se ke wa reka boloi o sa tšwe ka lapeng la boloi goba o sa tsebe selo ka boloi ge o tseba gore wena ga o loi o ka se šike le moloi ge o tseba gore wena ga o utswe o ka se šike le batho ba go utswa so šika le batho ba e leng gore ba sepela tsela e le gore le wena wa e sepela tsela e botse e le gore the universe e rata go bona o e sepela gore go tla le kganya ka ra bophelo ba gago ka nako tše tšotlhe
o kobe lefifi ka re bophelo ba gago, o kobe lefifi ka re ga lapa la gago, o kobe lefifi ka re ga mošomo wa gago le ka re ga ditšhelete tša gago. Ke a leboga ke reading ya rena ya this week. A re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke llakaletša Mahlatse le Mahlogonolo. Ke a leboga.